kelawan menejane wong Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Al kalamu utawi kalam, wa ieu kalam, wa utawi ieu kalam, al-lafzu iku lafaz, al-murakabu kang den susun-susun, al-mufidu tur kang medahaken bil wadi kelawan penejane wong Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Al kalamu utawi kalam, huwa iku utawi kalam, al-lafzu iku lafaz, al-murakabu kang den susun-susun, al-mufidu tur kang medahaken bil wadi kelawan penejane wong Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Al kalamu utawi kalam, huwa iku utawi kalam, al-lafzu iku lafaz, al-murakabu kang den susun-susun, al-mufidu tur kang medahaken bil wadi kelawan penejane wong Arab. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu salah satun wa aqsamuhu lan utawi dumdumani kalam salah satun iku telu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu salah satun lan utawi dumdumani kalam si Jamil kang bang selapi. Wa aqsamuhu salah satun wa aqsamuhu lan utawi dumdumani kalam salah satun iku telu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu salah satun lan utawi dumdumane kalam salah satun iku telu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu salah satun lan utawi dumdumane kalam salah satun iku telu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu salah satun lan utawi dumdumane kalam salah satun iku telu. Bismillahirrahmanirrahim. Ismu ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna. Ismun siji kalimah isim wa fi'lun lan kalimah fi'il wa harfun lan kalimah huruf ja'a kang teu ya huruf li makna kedue makna. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lam wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wa lam wa huruful qasami wa balamu. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu yurafu maka utawi isim maka utawi kalimah isim yurafu iku dan i'rab ya kalimah iku dan kina waruhi. Fal ismu maka utawi kalimah isim yurafu iku dan kawaruh ya isim bil khafdi lawan jar wa tanwini lan huruf tanwin wa tanwini lan tanwin wa dukhulil alifi lan manjing ya alif arah amile ai kondur walamu lan lam wa huruful khafdi lan huruf jar. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami wa huruful khafdi. Fal ismu maka utawi kalimah isim yurafu iku den kaweruh ya kalimah isim bil khafdi kelawan jar wa tanwini lan tanwin. Terus Wa dukhulil alifi lan manjingi alif wal lami lan lam. Wa huruful khafdi lan huruf jar. lan sake Huruf jar. Maka utai amil kang bangsa samai setengah sang satu siku sijiran 90 arah amile. Terus Makia satu minasat atu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa huruful khafdi. Wal ismu maka utawi kalimah isim nafat an wa ala nafat ala wa fil nafat khair wa balan nafat ruba wal ba'ul nafat ba wal kaful nafat kaf wal lamul nafat lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya lan utawi huruf jar man sijilan aiman nafat man wa ila nafat ila wa an nafat an ala nafat ala wa fil nafat ki wa balan nafat ruba wal ba'ul nafat ba wal kaful nafat kaf wal lamul nafat lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya lan utawi huruf jar man sijilan ma aiman nafat man wa ila nafat illa wa an nafat an wa ala nafat ala wa fil nafat bi wa ruba wal nafat ruba wal ba'ul nafat ba wal kaful nafat kaf wal lamul nafat lam. Bismillahirrahmanirrahim. ini wis lancar turun kalismu nih lain Fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lam walami wa hurufil khafdi wa huruful khafdi. wa hurufil Rahmani kang urang dalam dunia lan Fal ismu maka utawi kalimah isim yurafu iku dan kaweruh ya kalimah isim bil khafdi lawan jar wa tanwini lan tanwin wa dukhulil alifi lan manjing apa alif wa lam lan lam wa huruful khafdi lan take hurufil khafdi lan take huruf jar. Bismillahirrahmanirrahim. terus Wahya lan utawi dia huruf jar man sila man utai lapan Iko. man wa ila nafat ila wa an nafat an wa ala nafat ala waktu wilatil ba'ul lan
lancang den dawa-dawakaken albau abba wajan karena dari ketukeran anha saking hamzah fasoro magedadi lafad bismin iku lafad bismi Fasara mangkadati iya bi ismin. fasoro magedadi iya bismin iku lafad bismi Bismillahirrahmanirrahim asluhu bi ismin utawi asale lafad bismi iku lafad bismi wa hadifatil hamzatu makanan buang al hamzatu apa hamzah li kasratil istimali karena akeh kang Wes. ini waktu wiladil baulan kang lan den dawa-dawakaken albau abba iwadun karena tutukeran an saking hamzah fasara maka jadi iya bismi iku lafad bismi Bismillahirrahmanirrahim Bismin iku lafad bismin. Bismin iku lafad bismin. Bismillahirrahmanirrahim asluhu bi ismin utawi asale lafad bismin bi ismin iku lafad bi ismin. Wa hudifatil hamzatu maka den dua al hamzatu wa hamzah li kasratil istimai kana akeh gune wa tuwilatil maqulun dawa-dawakaken al ba abba riwayat kana tuturan ana saking hamzah. Fasara hiyalan utawi bismin iku lafad bismin. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismin utawi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya sab'atu ahrufin wa hiya lan utawi ya huruf sab'atu ahrufin iku mantungaken di mahrufin kelawan kang den buang ittifaqan kana mufakkar Qadarahu ittifaqan hale ittifaq dadi hal. wa hiya sab'atu ahrufin wa hiya lan utawi ya huruf sab'atu ahrufin iku pitu saking Terus. huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Illa wa ya wa ya Kaumu utawi bandingan iki musannif lafaz ismin jarun majrur iku jar lan majrur muta'alliqun kan iku maktumaken di maktufin kelawan kang den buang ittifaqan ali mufakkar qadarul basriuna qadarul wis ngira-ngira mando wa illa wa ya wa ya ibtidai lafaz ibtidai wa fiuna lan wis ngira-ngira ing mando sapa ulama Urusan makanan wal kufyuna lan sapa ulama kufa konon bae. Maka qadaru ning kan. Urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Walmufiyuna lan sapa ulama kufa kabeh at-tayyu ing lafaz abtadi wallahu majrurun wallahu lan mutana lafaz Allah majrurun kang dijak wa annahu kasutune lafaz Allah lafaz ya wa ailan ay wal hamzatul marhamanuna lillahi marhamanu lan utawi lafaz ar-rahmanuna tun sifat lillahi kedue lafaz Allah warrahimuna tukadana rahman utawi lafaz ar-rahimuna tun iku sifat bakakan dalam sisi sifat ada wal masyhur ada utawi qaul wa iya hada al masyhur iku kang Nanti hadan ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. An-naul khamisu hurufun tansibul fi'lal mudhari'a. Utawi warna amilaki sama ikang kaping 5 hurufun iku saking huruf tansibu kang nasabakan ya huruf al-fi'lal mudhari'a ing fi'il kang mudhari'. Bismillahirrahmanirrahim. An-naul khamisu hurufun tansibul fi'lal mudhari'a. An-naul khamisu utawi warna amilaki sama ikang kaping 5 hurufun iku saking huruf tansibu kang nasabakan ya huruf al-fi'lal mudhari'a ing fi'il kang mudhari'. Bismillahirrahmanirrahim. An-naul khamisu hurufun tansibul fi'lal mudhari'a. An-naul khamisu utawi warna amilaki sama ikang kaping 5 hurufun iku saking huruf tansibu kang nasabakan ya huruf al-fi'lal mudhari'a ing fi'il kang mudhari'. Bismillahirrahmanirrahim. ittifaqan hal sepakat Wa hiya arba'atu ahrufin wa hiya lan utawi iya huruf arba'atu ahrufin Mireng-mireng. papat ya kayak huruf awamila ing setune saking awamil fil nahwi ing nahwu Aja dijeroni-jeroni kayak ing dalem. plus atus amile Terus. lafdiyatun wa maknawiyatun siji amil kang bangsa lafdi wa maknawiyatun lan amil kang bangsa maknawi bismillahirrahmanirrahim lafdiyatun wa maknawiyatun siji amil lafdi kang bangsa lafdi wa maknawi Ambil lafti kang bangsa lafti ku prevensi. Siji amil siji amil kang bangsa lafti. kang bangsa lafdi wa maknawiyatun lan amil kang bangsa maknawi bismillahirrahmanirrahim lafdiyatun wa maknawiyatun siji amil kang bangsa lafdi wa maknawiyatun lan kang bangsa maknawi bismillahirrahmanirrahim lafdiyatun wa maknawiyatun siji amil kang bangsa lafdi wa maknawiyatun Lan amil. maknawi Nah, lain. bismillahirrahmanirrahim lafdiyatun wa maknawiyatun siji amil lafdi kang bangsa Amil kang bangsa lafti. kang bangsa lafdi wa maknawiyatun lan amil kang bangsa maknawi Lain. bismillahirrahmanirrahim
labdiyatun wa ma'nawiyatun. Labdiyatun siji amil kang bangsa labdi wa ma'nawiyatun dan amil kang bangsa ma'nawi. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Labdiyatun wa ma'nawiyatun. Labdiyatun siji amil wa ma'nawiyatun dan amil kang bangsa ma'nawi. Bismillahirrahmanirrahim. Labdiyatun wa ma'nawiyatun. Ay, si Jamil abdi gambar selap di keprian siji. Bismillahirrahmanirrahim. Labdiyatun wa ma'nawiyatun. Amil labdi siji amil kang bangsa labdi wa ma'nawiyatun dan amil kang bangsa ma'nawi. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Falabdiyatu minha ala durbaini. Falabdiyatu mangka tawi amil kang bangsa labdi minha setengah saking 100 ala durbaini itu tetap mengatas rong bagian. Diwaca deh mana falabdiyatu min hala turbaini. Falabdiyatu min hala durbaini. Falabdiyatu mangka utawi amil labdi mangka utawi amil kang bangsa labdi minha setengah saking 100 ala durbaini ikut tetap di atas rong bagian. Ata rong bagian itu siapa sih? Rong duman. Rong duman kono. Setengah saking 100 ala durbaini ikut tetap di atas rong duman. Wes wallahu alam.